Tubakaze mwebwe abakurikiye Izuba News TV. Uru ni urubuga rukugezaho amakuru yo mu karere u Rwanda ruherereyemo. Njyewe tugiye kuganira muri iki kiganiro, nitwa Claude Hategekimana. Uyu munsi ndagira ngo tujye ku makuru y'ubusesenguzi n'ubucukumbuzi, by'umwihariko ku mirwano iheruka kuba cyangwa se imaze iminsi iri kuba hagati y'umutwe wa M23 n'igisirikare cya Kongo. Muri iyi weekend hari imirwano ikomeye yabaye, kandi iyi mirwano iba nyuma yaho noneho FARDC ibonye abandi bafatanyabikorwa baza biyongera ku ngabo z'u Burundi zari zihasanzwe, baza biyongera kuri FDLR, baza biyongera kuri Wazalendo, baza biyongera ku bacancuro. Ngira ngo twabonye muri weekend ishize cyangwa mu cyumweru gishize habayeho kuza kw'ingabo nyinshi zo mu muryango wa SADC, ndetse na nyuma yaho gato mw'iyi weekend ishize haza ingabo zo mu mutwe udasanzwe. Izo ni ingabo za Tanzania. Imirwano rero yabaye muri iyi weekend, hari byinshi byavuzwe iri kuba, ariko burya nyuma yaho hari andi makuru amenyekana, cyane cyane ko imirwano iri kuba hari amakuru abantu benshi batabasha kumenya, ahubwo hari amakuru abantu bamenya ari uko imirwano irangiye. Ahangaha rero niho ngiye kuza nguha amakuru acukumbuye kandi arimo n'ubusesenguzi agaragaza ibyaranze iyi mirwano yo muri weekend. Kandi ikikwiye kumenya ni uko iyi mirwano yabaye muri iyi weekend yasize M23 itanze ihurizo rikomeye kuri FARDC cyangwa se igisirikare cya Kongo nabo bafatanya, ariko noneho FARDC isanzwe iziranye na M23 Wazalendo, ingabo z'u Burundi, ariko noneho yasize ihurizo rikomeye by'umwihariko ku ngabo za SADC ubu zisa nk'izatangiye nazo kwinjira mw'iyi mirwano. Benshi rero bagahita bibaza bati M23 irimo kurwana ite? Irimo gukoresha yahe mayeri kugira ngo ibashe gutsinda? M23 se yaba yatangiye kubona nayo ubufasha? Kubera ko mwaya makuru ngiye kuguha nyine ingingo zifatika zikwereka uburyo uyu mutwe wa 23 ukomeye mu buryo abantu bashobora kuba batibwira, ndetse buri munsi ukarushaho kugenda uzamura imbaraga, malgré yuko impamvu mbivuze, iyo urebye ihuriro umutwe wa 23 hanganye nawo harimo FARDC, harimo Wazalendo nkuko nabikubwiye, harimo za FDLR, harimo abacancuro, nakweretse uburyo za SADC zaje n'ingabo za Tanzania noneho zohereje special force. Ariko ibi byose ntago bibuza M23 kwegukana intsinzi. Muri weekend ishize M23 yafashe utundi duce harimo n'umusozi uri strategique wa muremure. Ndaje rero nko andi makuru utamenye anashimangira uburyo M23 yasize isomo cyangwa se yasigiye ihurizo rikomeye izi ngabo nshyashya ziri kuza zo mu muryango wa SADC. Harimo iza Tanzania, iza Malawi, iza Namibia, ariko tutibagiwe n'iz'u Burundi nazo ziri guhurira n'akaga mw'iyi mirwano. Bimwe mu bintu bigaragaza uburyo M23 iri gutaka, bimwe mu bintu bigaragaza uburyo M23 iri kugaragaza imbaraga zikomeye imbere y'iri huriro, nuko muri iyi mirwano yabaye muri iyi weekend ishize M23 yabashe kwicamo abasirikare benshi, harimo aba FARDC benshi. Hari amashusho yagiye agaragara abasirikare benshi ba FARDC bapfuye, abandi bakomeretse. Nuko wenda bitemewe kugaragaza amashusho y'abantu bakomeretse, hari amategeko atabyemera mu mutangazamakuru, ariko ayo mashusho arahari. M23 yongeye kwica abasirikare benshi ba FARDC. Ikindi noneho yisha abasirikare benshi b'Abarundi, ari byo tugarukaho. Wenda reka duhite duhera ku Barundi mbere yuko tujya ku ba SADC. Ngira ngo ku munsi wo kuwa gatandatu M23 yisha abasirikare b'Abarundi, harimo wo ku rwego rwa ufite ipeti rya colonel, ufite ipeti rya majoro, ufite ipeti rya majoro witwa Niragire Landry. Hakaza n'undi kapiteni Ndizihiwe Pascal. Aba basirikare baguye muri ambushi ya M23 bavuye ahitwa Minova. Aha Minova tubibutse ko ariho hari ibirindiro bikomeye cyangwa se ibyo bita headquarters z'ingabo z'u Burundi ziri kurwana ku ruhande rwa FARDC. Icyari gikuye aba basirikare b'Abarundi cyangwa se aba bafandi b'Abarundi
bava muri Minova bari bagiye Sake, bagiye guhura n'ingabo za SADC. Twibukiranye ko izi ngabo z'u Burundi zo zihamaze iminsi, iza SADC ni nshyashya. Bari bagiye mu gace ka Sake kugira bigire hamwe n'ingabo z'u Burundi uburyo bagiye gufatanya bagashiraho strategy zihuriweho, ubundi bagahasha umutwe wa M23 nk'uko babyiyemeje. Ariko muri iyi minsi zimwe muri strategy M23 iri gukoresha, cyane cyane ko effectif M23 buriya ntago ingana na effectif yabo bahanganye nk'uko nabikubwiye, FARDC, Wazalendo, FDLR, Abarundi hiyongeye SADC. Muri strategy M23 iri gukoresha harimo icyo bita ambush, kugira ngo ibashe gucogoza cyangwa guca intege uwo bahanganye. Ni muri urwo rwego abo basirikare b'abafandi babiri b'abamajoro b'Abarundi M23 yabateze igico, bapfa batageze cyangwa se badahuye na bagenzi babo bari bagiye kureba mu mujyi wa Sake bo mu muryango wa SADC. Abo ngabo M23 ibibakuye mu nzira. Andi makuru yaje ariko nyuma nuko aba basirikare b'abafandi ntago bari baje bonyine, bari kumwe n'abandi basirikare b'Abarundi. Ubwo yari convoy, byumvikane ko yari convoy. Bivugwa ko benshi muri abo basirikare bari kumwe n'abo ba ofisiye b'Abarundi nabo bahasize ubuzima, ndetse imibare iri gutangwa nuko barenga 100, bari hejuru y'100 kuzamura. Kugeza iki gihe hari bamwe bari kwandika imibare yabo, bamwe bakavuga ngo harimo 400, abandi ngo 100 ngahe. Ariko njyewe abasirikare 400 n'abasirikare benshi cyane utavuga ngo bahise bapfira ku kanya mu gitero kimwe. Ariko imibare ivugwa wenda nshobora guhagararaho nkurikije amakuru mfite nuko mw'iyi weekend abasirikare b'Abarundi barenga 100 baguye muri iyi mirwano, harimo nabo ngabo nakubwiye M23 yakoze ambush cyangwa se yakubise ambush. Aba basirikare b'Abarundi baje nyuma y'abandi M23 yiciye muri za Kicanga, za Kirurirwe, za Kicwa. Aha ndagira ndi kukwereka uburyo uyu mutwe wa M23 ushobora kuba ukomeye mu buryo abantu batawutekereza, cyane cyane dushingiye ku iyi mirwano yabaye ejo bundi muri weekend. M23 igafata uduce twinshi kandi kadufata haje n'ingabo za SADC. Abantu barimo bavuga ngo kuva zije harimo iza Tanzania ka M23 karabaye, ariko ako kantu M23 yakoze karatuma abantu bibaza ahantu uyu mutwe uri gukuriza imbaraga ku buryo ubasha guhangana n'ingabo z'ibihugu bingana gutya. Ubwo nari imberetse ikimenyetso cya mbere cy'uburyo M23 yishe ingabo nyinshi z'Abarundi. Twibutse ko mw'iyi mirwano ishize, twibutse ko kandi izi ngabo z'Abarundi arizo zarindaga umusozi wa Muremure. Uyu musozi wa Muremure M23 ikaba yarawufashe iwirukanye h'Abarundi nyuma y'imirwano ikomeye, hanagwa n'abasirikare naho benshi b'Abarundi. Ikindi rero kiriho nuko n'ingabo za SADC nazo ubu ngubu muri iyi mirwano yabaye mw'iyi weekend kuwa gatandatu, navuga ko ariyo mirwano ifatika ingabo za SADC zari zitangiye kurwana mu buryo bufatika, kuko hanini kuva zakundaga gukoresha za drone, ibitero by'amadrone, by'indege, za helikopteri. Izi ngabo za SADC zifitemo aba expert bazi ibintu byo gukoresha izi ntwaro ziri bita niba ari sophisticated, izi ntwaro zikoreshwa technology. Mw'iyi weekend rero nibwo izi ngabo za SADC ku ntambara yo ku butaka zatangiye kwipimana M23, ariko malgré ko zari zirimo harimo n'iza Tanzania ntibyabujije M23 gufata utwo duce twegeranye na Sake, utwo duce twa Muremure n'utundi two muri territoire ya Masisi. Izi ngabo za SADC zarimo. Bivuge ngo ku inshuro M23 yongeye gufata utundi duce, hatarimo ingabo z'u Burundi gusa cyangwa na Wazalendo na FDLR na FARDC, ahubwo ifasha utundi duce harimo n'izi ngabo za SADC, harimo iza Malawi, South Africa, Tanzania, Namibia n'izindi. Biturutse ku izi mpamvu zose rero, amakuru ubu ngubu ari mu ngabo za SADC ziri mu burasirazuba bwa Kongo nuko nazo zatangiye kugira impungenge no kugaragaza yuko iyi ntambara bajemo ishobora kubagora mu buryo bukomeye bashingiye ku mirwano babonye ejo bundi. Kandi izi ngabo za SADC ngo ntago ubu ngubu noneho zisa nk'iziri kwizera abo bari gufatanya. Ubwo harimo za FARDC, harimo za Wazalendo n'abandi, kuko barabona uburyo M23 igabamo ibitero kandi kabasha kubatsinda, strategy bapanze zikabapfubana, bakavuga ko bashobora kuba nk'ubwo bari kugambanirwa. By'umwihariko za Tanzania turazigarukaho, kariko zatangiye kuvuga rwose ayo makuru ari guturuka nk'ibi bice bya Sake, dore ko izi ngabo za Tanzania nazo ziri ku iyo axe zirwana
kugira ngo ubundi zari zaje mu utu duce kugira ngo basubize inyuma y'M23 bayake za Karuba za Mushaki. Izi ngabo za SADC nazo zatangiye kubona ko intambara zijemo itoroshye, ibintu bitandukanye nuko babyibwiraga. Ubwo hano turi kuyimirwano yabaye ejo bundi muri weekend, cyane cyane ku bitaravuzwe ari byo ngende kuguha ahangaha mu iki kiganiro. Tukiri kwizi ngabo za SADC, hari indi mirwano yabereye mu duce turi mu nkengero z'umujyi wa Sake. Iyi mirwano abatanzania nibo batatse bajya kwataka M23 ariko bajya kuyataka nyuma yaho M23 yari maje gushushubikana ingabo za FARDC izambuye n'uduce tumwe. Izambuye uduce tumwe M23 ubwo yari maje gushushubikana ingabo za FARDC, harimo n'iz'abarundi, harimo n'izo za Wazalendo zikari korosiyo ifatanye. Mu gihe rero FARDC ihungira muri Sake, none izi ngabo za Tanzania zoherejwe ziravuga ati twebwe turagiye dukubite M23 ni nka ramforo bari bagiye gutanga, mbese batange icyo biti kosora. Noneho kuko FARDC yari ihunze, none izi ngabo za Tanzania ziravuga ati reka twebwe tugende dusubize M23 nyuma tuyambure tuyikure mu nkengero za Sake nyuma yaho mwebwe munaniwe. Icyaje kuba nuko izi ngabo za Tanzania arizo zagabye igitero, ariko M23 izatsaho umuriro zihungira mu kigo cya MONUSCO. Donc no kuvuga ngo izi ngabo za Tanzania nazo zatangiye guhura n'umuriro wa M23, zagiye gutera M23 mwotwo duce twegeranye na Sake, zivuga ko zigiye gutabara ingabo za FARDC zari zasumbirijwe zatswe na tumwe mu duce, nazo zikubitwa inshuro birangira zihungiye mu kigo cya MONUSCO. Ayo ni amakuru aturuka aho ngaho mu gace ka Sake kandi yo kwizera. Si ubwa mbere kandi izi ngabo cyangwa bamwe mu bagize izi ngabo za FARDC bahungira muri MONUSCO, kuko n'igihe 23 ifata gace ka Kicanga, ingabo z'u Burundi nazo zahungiye mu ntuza muri hodikota ya MONUSCO. Ibi biragaragaza rero ko M23 ifite imbaraga zikomeye mu buryo abantu bashobora kuba batibwira, dukurikije ibiri kubera mu mirwano cyangwa se uburyo M23 iri kwitwara. Burya kugira ubona imbaraga z'umuntu uzibonera mu bikorwa bye. Niba M23 imaje gufata ibice byinshi muri territoire ya Rucuru, Nyiragongo, muri Masisi, none icyo gihe M23 ikaba yararwanaga na FARDC gusa na FDLR na Wazalendo. Nyuma haje kuzaho abarundi, abantu baravuga ati ingabo z'u Burundi noneho zigiye guhindura ibintu. Nta byabaye, ahubwo M23 arushijeho gufata ibindi bice, inambura ingabo z'u Burundi ibice byinshi birimo Kicanga, birimo Kirurirwe, birimo Kicwa n'ahandi za Mushaki, za Karuba, hose hari ingabo z'u Burundi. None yongeye no kubikora n'ingabo za SADC zaje, bose ibashira mu gatebo kamwe irakubita. Kandi nakweretse abasirikare bamaje kugwa muri iyi mirwano uburyo noneho n'izi ngabo za SADC ntako zitakoze zirwana iyo ntambara y'ubutaka, by'umwihariko izi za Tanzania, ariko birangira M23 n'ubundi ibyitwayemo neza, bigaragaze ko M23 ishobora kuba ifite imbaraga zikomeye. Noneho bimwe mu bintu biri guha indi imbaraga, izi mbaraga umutwe wa 23, amakuru ari guturuka ahari kubera imirongo y'urugamba. M23 ntago ikiri ya M23 ya kera. Twabonaga FARDC ikoresha izi ntwaro zikomeye za BM, intwaro zirasa mu ntera ndende, igakoresha za Sukhoi, igakoresha za drone. Ariko kuri iyi nshuro mu mirwano yabereye kw'iyi axe ya Masisi mw'iyi weekend, amakuru aturuka ahabereye imirwano avuga ko M23 arimo gukoresha intwaro zikomeye, ku buryo ngo FARDC yakoreshaga za mbunda zayo zikomeye, M23 nayo ikayisubizisha izindi zikomeye. Hakaba ngo harimo n'izimwe FARDC yayoberwaga cyangwa se coalition ya FARDC, M23 akoreshaga intwaro bakavuga ati izo ntwaro zaturutse he, ku buryo noneho ubu ngubu habayeho kwikanga ku ruhande rwa FARDC ni coalition bakorana, yuko M23 ishobora kuba noneho ifite nayo iri ku rwego rwo kuba ifite intwaro zo guhangana n'izo FARDC iri gukoresha. Nkuko nabikubwiye mu mirwano yabaye ejo bundi karangira M23 ifashe n'uyu musozi wa muremure, nuko FARDC yakoreshaga za ntwaro ziremereye, M23 nayo igasubizisha izindi. No mu bintu byagoye FARDC nibyo birimo. Kandi n'ikimenyimenyi byari bimenyerewe ko ubundi iyo M23 yafataga gace, FARDC yitagizana indege za Sukhoi, za drone kugira ziyifashe. Ariko ku inshuro siko bimeze.
FARDC iri gutinyisha za drone, iri gutinyisha za Sukhoi kubera amakuru ifite yuko M23 ishobora kuzihanura bitewe n'intwari iri kubona M23 iri gukoresha ku mirongo y'urugamba muri iyi minsi. Ubundi imirwano yatangiye kuwa gatanu, ariko kuwa gatanu bitewe na resultat zaturutse mu mirwano, FARDC ibona ukuntu M23 iri gukomeza ku avansa inatsinda urugamba kandi haje n'ingabo za SADC, byatumye mu iyi weekend ubwo hari kuwa gatandatu General Major Peter Chirimwami akorana inama n'ihuriro ry'ingabo za FARDC, ubwo harimo FDLR, harimo Wazalendo, harimo abacancuro, harimo ingabo z'u Burundi, harimo n'ingabo za SADC, bose bahura na General Peter Chirimwami. Icyari kigamijwe n'iki? Kugira bigire hamwe uburyo bashiraho strategy zihamye zo guhashya umutwe wa M23 ukomeje kubacanaho umuriro, kandi ubwo hari hashize umunsi umwe M23 ibacanyeho umuriro, kuko ikintu M23 yakoze yateye ibice bitandukanye muri teritwari ya Masisi, ariko objectif yari ifite ko ari ugufata uyu musozi wa muremure, igaba rero ibitero bikomatanyije mu duce dutandukanye kugira ngo FARDC ibure uko itanga umusada. Abasirikare bamwe batava ku mutu duce baza gutanga umusada ku musozi wa muremure, bituma M23 igaba ibitero mu duce dutandukanye, none hibasha no gufata umusozi wa muremure mw'ubwo buryo. Iyi nama rero, intego yari irimo Peter Chirimwami yagiraga ganire n'ihuriro rya FARDC ririmo za SADC, abarundi, urumva n'abantu batandukanye, bigire hamwe uburyo noneho bashobora guhashya M23. Ariko kugeza kuri uyu wa mbere nuko M23 ibice yafashe mu iyi weekend kibifite, kandi bikagaragara ko ishobora no kwegera imbere. Ikindi mutamenye nuko ibirindiro bya FARDC byari muri Sake headquarters n'intwaro zikomeye ubu ngubu byimuriwe imugunga. Bivuze iki? Niba headquarters za FARDC zigenda zimuka n'intwaro zikomeye bakazimura zikajya kurasira kure ziva Sake zijya mugunga, nuko bigaragara ko M23 ibasunika, kandi bafite ikikango ko M23 ishobora gukomeza ikaba yafata n'utwo duce, akaba ariyo mpamvu bahindura headquarters n'ibyo bice bindi. Iyi nama rero yarabaye, gusa imyanzuro yafatiwemo ntago nakubwira ngo ni cyangwa ibyavugiwemo, ariko objectif yayo kwari ugushaka umurongo bashiraho barwanyaho M23 nubwo bikomeje kunanirana. Iyi mirwano cyuguye kumenya yabaye muri weekend nuko yasize umwiryane muri FARDC. Kuzihe mpamvu? FARDC nyuma yo gutsindwa uruhenu igapfusha abasirikare benshi, abandi bagakomereka nk'uko mwagiye mubibona ku mbuga nkoranyambaga, nuko ubu ngubu hazamutse umwuka w'uko ngo muri FARDC abarwandofone barimo bose bakwiriye gucungirwa hafi, ndetse ngo byaba ngombwa bakabirukana mu gisirikare. Ati kuzihe mpamvu? Bamwe mu basirikare bo muri FARDC n'abakongomani nakwita wenda ngo naba extremiste cyangwa basanzwe batimvamo abarwandofone, baravuga ko FARDC, abarundi, SADC n'abandi bafatanyije mu imirwano bapanga gahunda z'ibitero bagiye kugaba kuri M23, noneho ngaba abarwandofone bagatanga amakuru kuri M23, bikavugwa ko bakabashinja ko nubundi ngo bose ari abarwandofone, ngo nubwo M23 igizwe ngo nabo bwoko bw'abatutsi niko babita. Abo barwandofone ngo nubwo ari ubwoko bw'abahutu ariko bose ngo ni abarwandofone, bari gutanga amabanga kuri M23, bigatuma strategy zabo bashizeho zipfapfana. Aba rero ubu barugarijwe, gahunda ngiriho nuko babashyira ku ruhande bakabakura mu gisirikare, kuko bari kubafata nk'abagambanyi ngo bakorana na bene babo b'abarwandofone bori M23. Iki ngiki kiri mu bintu nako iyi mirwano yabaye kuwa gatandatu w'ejo bundi M23 ikatanga ihurizo rikomeye, yatumye mu iki gisirikare cya FARDC urwikekwe rushaho kuzamuka, by'umwihariko ku barwandofone batamerewe neza. Baravuga ati abo barwandofone bari muri gisirikare cya leta ya Kongo bakorana na bene wabo bo muri M23, bakabaha amakuru, gahunda zose z'ibitero twapanze zikadupfana, M23 ikabirazimenye, ariyo mpamvu turimo turatsindwa. Ubwo rero abarwandofone bari mu ngabo za Kongo nabo batangiye gutekerezwaho kabiri, isaha n'isaha. Bamwe bashobora kwirukanwa, bamwe bagafungwa, abandi bagahura n'ibibazo bitandukanye, kubera ko ngo bakekwaho guha amakuru M23 bitewe ngo nuko ibyo FARDC ipanga byose, ibitero bapanga, strategy bapanze ngo M23 bayazimenye kare, akaba ariyo mpamvu iri kubatsinda. Tukiri hano kandi ngira ngo nanene bikomojeho SADC, izingabo za SADC by'umwihariko za Tanzania, nababwiye uburyo ingabo za Tanzania
zagiye gufasha FARDC, M23 ikazikubita zigahungira muri MONUSCO, izi nazo zatangiye kuvuga ko zishobora kuba zaragambaniwe. Ikiriho ishusho iriho muri rusange nyuma y'iyi mirwano yabaye muri weekend, nuko M23 yagaragaje ko noneho ubu ngubu ifite intwaro zikomeye. Nakubwiye ko mu mirwano yakoresheje intwaro zikomeye itayisanzwe ifite, ku buryo ubu guhagurutsa drone na Sukhoi FARDC iri kubanza gutekereza kabiri kugeza ubu yayitinya. M23 kandi biri gukoresha style ya ambush, strategy za ambush nkuko nabikubwiye, ariko ubu ikaba iri kugaragaza imbaraga zikomeye cyane, ariko ihurizo rikavuga se M23 iri gukura he izi mbaraga? Umutwe umwe w'inyeshyamba ni gute uri gukubita inshuro ingabo za Kongo, ugakubita inshuro ingabo za Kongo zifatanyije na Wazalendo, harimo FDLR, harimo abacancuro, hakaba hiyongeyeho SADC, hakaba hiyongeyeho ingabo za Tanzania noneho zo mu mutwe wa Special Forces zoherejwe muri iyi minsi, ariko byose bikaba biri gufata ubusa. Bamwe bakavuga se M23 yo yaba yatangiye kubona ubufasha, kandi ubwo bufasha ababivuga barabibonera mu bihugu byahangaha muri EAC, kuko turebye dusubiye inyuma twasanga bimwe mu bihugu byo muri EAC, cyangwa dufata urugero ibihugu byo muri EAC ntago byumva kimwe ikibazo cya M23. Iyo tugiye kuri Tanzania tukajya ku Burundi dusanga bashigikiye Kongo, ariko iyo tugiye kuri Uganda tukajya kuri Kenya tukajya ku Rwanda, Sudani y'Amajyepfo, abo bantu bumva impamvu M23 irwanira, ari nayo mpamvu bagiye mu butumwa ntibarwana, Kongo irabirukana. None se nyuma yaho ingabo za EAC zisuzuguriwe na Kongo, M23 yaba hari ubundi bufasha iri kubona buturutse muri EAC, cyane cyane ko ingabo za SADC nazo zaje zisimburiza EAC mu buryo EAC itabyishimiye, ikaba noneho yanza agasuzuguro k'izi ngabo za SADC n'iza Kongo, none ikaba yafasha M23. Nikijyo nihuriza abantu bari kwibaza, ariko kugeza ubu ntaga abantu bari kumva uburyo umutwe w'inyeshyamba wa 23 udafite abasirikare bageze ku bihumbi 7 uri gutsinda ingabo za Kongo zirenga ibihumbi 100, harimo za Wazalendo, za FDLR, hakaza ingabo z'u Burundi zihamaze igihe, hakaba hajemo izo muri SADC zihamaze ukwezi, hiyongeyeho Special Force y'Abanyatanzania. Ibi bivuze iki? Namwe abadukurikiye ngira ngo iri ni ihurizo mbasigiye na hatugarukiye mu biganiro byacu, ariko mbizeza ko guhera uyu munsi tuzajya tubagezaho ibiganiro nk'ibi bicukumbuye. Nzajya mbashakira amakuru acukumbuye mu bintu by'imirwano by'umwihariko iri kubera mu burasirazuba bwa Kongo hagati y'umutwe wa 23 n'igisirikare cya FARDC, ariko n'andi makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari u Rwanda ruherereyemo nayo tuzajya tuyabagezaho mu ubu buryo. Mwakoze cyane kuba mwaduteza amatwi. Yari Izuba News TV, nge ndi Claude Hategekimana, kandi kugira ibiganiro bijye bikugereraho igihe nkusaba gukora like, share na subscribe, niyo nkunga tubasabye. Murakoze, naho ubutaha mu makuru yacu. Libérer ces deux territoires. Est-ce que c'est possible? Chers amis, c'est possible. Nous avons au Nord Kivu 14 000 militaires sous la MONUSCO. Nous avons 5 000 EAC. On nous annonce l'arrivée de 1000 militaires de la SADC, l'arrivée de 500 militaires de l'Angola. Nous avons plus ou moins 5 000 Wazalendo. Nous avons 21 000 FARDC. Ça fait au total 47 000 militaires. Comment 47 000 militaires peuvent être incapables de libérer un seul territoire de Rutshuru, de libérer les 3 groupements contrôlés par les M23